sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka kwasa siyabingelela futhi mkhulu lapha ku Solomoya TV izwi lesizwe mkhulu ngiyathemba ukuthi inamba yakho sesiyiyo le evelayo lapha phansi escreenini mkhulu ukuthi abantu abakufunayo bazokuthola kule namba levelayo lapha and uzosicele futhi ukuthi mkhulu abantu basubscribe ba-share ba-like ukwenzela ukuthi umyalezo ozokhipha lana ufikele ebantwini ngobuningi mkhulu ukwenzela ukuthi ube ne-impact ukwazi nokuthi uguqule impilo zesizwe sakithi isizwe semnyama mkhulu bosowushilo-ke namhlanje ukuthi itopic yanamhlanje mkhulu uzokhuluma ngamanzi indaba yamanzi indaba ejulile mkhulu ngiyacabanga ukuthi lento iyoba nama-topic amaningi ahlukile within into yamanzi ngoba kushiwo ukuthi umuntu yena kuqala uyi-70% water basihleli phakathi singekaveli mkhulu base sesiswini sikamama sihleli phakathi kwamanzi mkhulu lento iyabonisa ukuthi amanzi ayimpilo kodwa mkhulu ngizocela si-approach ngale ndlela mkhulu mawula eGoli mawuthi yabheka imifula ishona lenzansi ihamba ngalento abesuthu bathi iligwa iligwa idonsa kuLimpopo iLimpopo idonsa kuZambezi iZambezi iyadonsa iziyofika lena phezulu koTanzania nakoKenya kunelake kuthiwa yiLake Tanganyika ziyathelelana lezi zinto yehle mayifika la kuligwa iligwa liyehla liye lapha ku-Orange River kusuke ku-Orange River lihambe liye ukwehla mkhulu kuya ko-Mount Exhaust kwehle mkhulu Mount Exhaust lapha kuthiwe kune-Thugela Falls noma Limpopo enkulu the second biggest in the world uThugela and then kwehle kuye lapha kunoGaza noma iHowick Falls and then how ihambe nayo yothe ibuyele elwandle mkhulu zonke izinto zihamba ziphelela khona asikakhulumi ke ngemifula kompumalanga neMpophoma ezikompumalanga lamanzi kodwa uyabona ukuthi ayahamba amanye agudla imihlanga amanye agudla amawa zonke le ndawo ihlahla zonke le ndawo zinezithunywa zakhona mkhulu abantu abagadile kunamasango akhona imimoya amikhulu lento ke kuthiwa ngesinye isikhathi ngesilungu kuthiwa ama vortexes noma yi-target asikho lapho kodwa mkhulu bengifuna ukwazi ukuthi namhlanje kunesihloko samanzi noma impophoma ngikubonile mkhulu lapha ku TikTok upost uhambe impophomeni ya kanjani eyiphi indlela ofuna uku-approacha into yamanzi ngayo namhlanje ngizathula ngilalele mkhulu ngilalelele nabalandeli ekhaya ngiphinde ngiyabingelela ukuthi umoya uphezulu kakhulu kulezi insuku uphezulu kakhulu umoya kulezi insuku kudilika amanye amandla ngithi sike sathinta sahamba impophomeni masihamba impophomeni lapha sasuke saphakamisa abanye abantu abanamandla amangalisayo noma amanye amakhosi anamandla amangalisayo noma amanye amakhehla anamandla amangalisayo ukukhuphuka zonke inkosazana ezangazi indala iphile emanzini manje umoya uphezulu kakhulu yena uzwa lokho ngizamula nje umoya uphezulu kakhulu ukhuphukile kulezi insuku nezimpi zomoya izimpi zomphefumulo izimpi zenyama izimpi ezayezwe nje abavele bakubuke nje abantu babona ukuthi kufanele ukuthi kuliwe nawo bakubona abantu babuke lo mdumo welanga noma lokuhlakanipha kwelanga malikhanyisa bevele babona ukuthi ayikushuthi imali kuliwe nalomuntu ngoba kungenzeka ukuthi uzoqedela isinkwa kanti cha azizile ukuzoqedela isinkwa kahle kahle sizoveza iqiniso sizoveza isikwembulelwayo nathi ngale mimoya ngalamanzi
nganemvelo ngalobo buntu bethu. Izo zonke izinto esizithintayo lezi manje umoya uvela ukhuphuke kakhulu sisemlindweni amathonga abulele ngishimizwa kulezi insuku abulele ngishimizwa asifikelwa muzwa lokhu umuzwa wokulala asifikelwa muzwa sijule kakhulu sithenwe lo moya amandla aphakeme kakhulu okusho ukuthi izimpi ezikhona emoyeni zinkulu kakhulu izimpi esizozelwa zinkulu kakhulu siyemlindweni ke siyekulindeni ekulindeni nginikwe mina uApril nganika uJune nganika uAugust kwathiwa angilinde ngingadla ukudla lokhu okuphathelene nenyama okuphathelene noflower nazo zonke lezi zinto lezi ngingadla ukudla komhlabathi okungaphuma emhlabathini noma ke ukudla kwethu sekwamoshakala kodwa kuthiwa ngidla ukudla okuphuma phi emhlabathini ukudla okunamafutha bathe abakufuni kodwa bathe ngingakhona ukusebenzisa iolive oil nakhona ngifake kancane ngithi nje ngifake kancane ya silapha ke kodwa emanzini bengazile kulokho ngilalele lokhu kukhuphuka komoya umoya ukhuphuke kakhulu uphakeme kakhulu silindile zinkinga ziningi izinto zomhlaba amadlozi angahlanjiwe imimoya neyithunywa engahlambulukile ezisembathayo ezidinga ukuhlungwa ezidinga ukuhlanjululwa ezidinga ukwamukelwa nokuphakanyiswa ezini yebo sinesiziba isiziba siwumama siyisibeletho futhi isiziba mawuthi uyasibuka isiziba siba nomsila okuyi umbilical cord bathi basho njalo bathi umbilical cord okulithumbu lani lenkaba lapha esidonsa khona ilapha odonsa khona isiziba umfulo odonsa khona udonsa esibelethweni noma enkabeni kamama isiziba yini umama wamanzi isiziba bese kuphumani umsila waso lapha ekhipha khona ini umsoco ekhipha khona nalezi izinto ezikade zilapha ezibeni uyayikhafula uyayikhipha uyayilahlela uyikhipha ngani ngomsila uyale lokho kuyinkaba noma kuyileli thumbu elixhuma umntwana nomama okusho ukuthi siziba singumama siyimimoya ejulileyo noma singamanzi aphethe imimoya yenjulo noma ejulileyo kufana ngisho impopoma izoba nani nesiziba phansi ifika iqhamuke phezulu bese iba nani nesiziba phansi ikutshela ukuthi leyo mpopoma leyo ikutshela ukuthi inemimoya yamakhosi ajulileyo phansi kuphe emanzini inamakhosi ani omndawe ingakho sithi amakhosi asemanzini esizibeni amakhosi ani omndawe ngoba umndawe uhamba nani nezalukazi uboyazi ke leyo mpopoma leyo ukuthi iphethe ithunywa ehamba nezalukazi noma ehamba nabantwana abahlale bendawonye nani nomama nani nezalukazi nani naleli yathuma isiziba noma ngabe impopoma enesiziba phansi yazi ukuthi impopoma yemimoya yezalukazi le kuyoqhamukani ithunywa ehambelana nomuntu owumama nenkosazana leyo mpopoma leyo enesiziba phansi yazi ukuthi inesibeletho lapha phansi nethumbu elikhipha umsoco okuwumsila wani wesiziba impopoma singayibiza njengobaba ophakelana isiziba isperm lesiya siyohlala phi lapha yana emhlabathini noma esibelethweni imbewu leya kade uhamba umfulo uhamba usungeza waze wafika esiweni lapho wenza njani owakhona uwelaphi esizibeni kodwa once impopoma yaba namadwana lapha phansi yashaya emadwaneni sekungiyamakhehla leyo mpopoma sekungiyamakhehla amadala eyelanga leyo mpopoma leyo kwehla
Impopoma ishaya phansi emadwaleni ayinasi isisu ayinasi isibeletho ayinazi izangazi amadoda kuphela aphila kuphi kuleyo mpophoma leyo inamandla ke futhi leyo mpophoma amakhulu ngoba amandla endoda ajulile kakhulu ijulile kufanele ukuthi uyifunde uyilalele sihambile impophoma sihambile impophoma khona esaqala kuyo eseshongweni kunojantshi la ikhona lapha inesiziba na sasinda khona khona eyasemzinyathi abanye basebenzela lapha phezulu sathi masiboniswa uyazi ukuthi ngathi mangiyibona lempophoma ebusuku ngoba impophoma zonke sihambayo siyazembulelwa siyatshelwa ngazo anduba siyofika kuzo zonke impophoma noma ngabe impophoma yangakini oyaziyo ukuthi kuthiwa inamandla amangalisayo isibaqedile abantu kodwa siyothi masembulelwa yona sambe sifike kuyo sifike singene sisebenze senze umsebenzi wani wethu ngoba amanzi namanzi anani anezithunywa zabo anabantu babo anedlozi lawo anemimoya yakhona amanzi namanzi isiphethu umfula ulwandle impophoma isiziba iqhaphosi esibuye sithola amanzi ethombokala ku kuningi imithombo kuningi kakhulu kuningi amadamu ke angeke ngazi ngakhuluma kakhulu ngamadamu kodwa angasizi iphethu ngoba amanye amadamu angamadamu okwakhiwa amanye avele aqhumuka phansi emhlabathini amanzi akhona amanye aqhuma emadwaleni amanzi eyintaba amanzi aqhuma emadwaleni aqhuma eintabeni maningi amanzi maningi kakhulu amanzi emvula amanzi esichotho maningi kakhulu amanzi ongqweqwana amazolo yizo zonke izinto lezo elokuzanayo ezingamanzi nezithunywa zawo amazolo yizo zonke lezi zinto amanzi maningi kakhulu maningi nezithunywa zawo futhi zihlukahlukene ziningi kodwa ke sothinta nje sithinte lapho kunempopoma yaseshongweni esaqala kuyo uhamba thina ngoba saqala sangena olwandle sabuya senze impophomeni impophoma yokuqala kwaba yishongweni sabuya sayongena empophomeni yaseAdams sabuya sayongena empophomeni yasemzinyathi sabuya sayongena empophomeni yaseHawick sabuya sayongena kwenye yaseHawick futhi okuthi ikakulufe lephezulu sayongena empophomeni esePine Town phansi kwebridge lapha abanye baya bengene ku iParadise Valley iParadise Valley angiyithanda thandi igcwala abantu kakhulu mayigcwala abantu kakhulu manje lemimoya isuke bese iyaphazamisana lapha kanti kuyaye kufuneka ukuthi mawuye empophomeni ulalele kube nokuthula uzwe lomdumo wamanzi uzwe lomsindo wamanzi uzwe lenkulumo yamanzi uyilalele kodwa ke kuya ngokuthi uhamba ngasiphi isikhathi ngoba yona ivalelwe kuba nesikhathi ongena ngaso kuba nendlela imigomo ilandelayo kanti ezinye izinto zemvelo ziyayingayidingi imigomo ziyayidinga ukuthi ungene injalo ungene ngaleso sikhathi osukutshenwe ngaso manje ke amandla empophoma abanjalo kukhona omzinyathi baphetha amandla okulwa babona mawufuna ukuyolwa unezimpi ezivuka kuwe hamba empophomeni yasemzinyathi iphethe izalukazi zempi izalukazi zegazi iphethe amakhehla nempi amakhehla egazi okubulala iyabulala le mpophoma le inokufa nje phakathi uma ufuna ukuyothatha amandla okulwa izimpi uhamba uye kule mpophoma ufike wathola amandla onjani okulwa lena yaseshongweni uyithola inamandla okukhanyisa nokuvula izinto leyaseshongweni eyaseHawick iphethe amandla enhlanhla ngokwembulelo kwami nami mangembulelo ngalezi impophoma ijulile eyaseAdams ngoba inokukhuphula imimoya yamandawe iyakwazi ukukhuphula imimoya yamandawe kakhulu ijule ngemimoya yamandawe mawufuna ithunywa zesiziba ungaya kuphi eAdams
ukhuphule lawo mandla lawo bese bekuthumela ke ngokuhluka kweyiziba. Sike sahamba sihambe kakhulu saye safika ngisho eMsinga kunesinye isizibo okuthiwa kukwesenkosi. Abantu bakhona basethe kanjalo eMsinga. Basetha kwathiwa isiziba kukwesenkosi kuthiwa ngene umuntu. Sabuya phakathi safike sangena. Sihlaza isibhakabhaka masi reflector ku reflector isibhakabhaka naso ubona ku blue. Ku blue lapho phakathi emanzini ku blue into ongayazi. Sijulile ngenye indlela. Lesa siziba safike sangena phakathi. Samukela amakhosi amanga. Ngathi mangiyakhona ngapha uphinyoko eminyama indiza phezulu igijima ithi engitshena nje ugazi ngoba ngangikwakhumalo le MC. Engitshena ugazi wami ethi hey akungenwa kule yampopo kulesa siziba gazi lami uzosibona nawe. Akungenwa ukwesenkosi kuyaziwa nje ukuthi kwesenkosi kwafela umuntu khona wangena umuntu kuthiwa wayegeza enhla kwaso. Kwasuke kwangena igwebu lensila yakhe esuke emasimini. Waye lento yamthatha ngombani yamfaka phakathi. Wakhishwa ngembuzi emhlophe kwase kuseni simkhafulile lento yamkhafulela ngaphandle. Sekuphoswa imbuzi lapha. Wahamba bayomkhipha. Kulesa ziba. Wathi ngeno ngathi mangilala nje sizoya khona ngakusasa. Sasilindile. Ngathi nje mangilala sizoya khona ngakusasa. Ngaphupha inyoko eminyama indiza phezulu igijima kanje. Imhuphi ingijimisa. Ithema sesofika emsileni wasi siziba. Yangena njengento ecibayo ingena phakathi. Wasekuthiwa ke unamakhosi lapha. Kulesa siziba. Hambani niye khona amandla enizobuya nawo. Khona kuphi kulesa siziba. Salala savuka naleyo nto leyo ngamtshela ngathi hayi ikhona inkosi yalapha. Ngiyibonile kodwa kuthiwa asambeni siye khona. Wathi ushokazi ukuthi kuthiwa yana lapha bathi mina asambeni. Sahamba sathi masiba khona safe sakhanyisa amakhandlela. Akukho ngisho unyawo lembuzi lapha ya. Ngisho lenkoma lukho lapha kulesa siziba lesi. Sathi masifika safike sahloma amakhandlela lapha nasakhuleka. Wama ngapha emva kwami ngangena ngenyawo kancane ngayizwa. Amanzi akhona banda kamnandi kanjani. Mawuke nje wathi ungena khona uthi. Khona into edilikayo la emahlombe la amanzi la. Sahlala lapha sakhuleka saqeda. Sithe masiqeda ukukhuleka sasho phakathi. Sangena phakathi sangena sibambene. Sangena phansi sashona phansi savuka sase siphumela ngaphandle. Sakha amanzi ngebhakede saphalaza kuso lesa sizibe emsileni waso. Saphalaza masiqeda ukuphalaza saphuma sama. Sathi masikhuphuka nje sikhuphuka ehlathini sikhuphuka nje siqhamukele entabeni nawo sisa babili abaphethe amabhakede bayokha amanzi phezulu. Babe ngaphansi amabhakede bafuna ukubaleka sathi wona ungabaleki. Beyitshela ukuthi yiloyo mnomzana walapha uyiveza ngabantu uphuma khona ngoba bamazi umuntu ongena lapha. Base bathi igazi siyakwazi wena ungwakakhumana. Siyakwazi wena ningene kanjani lapha ningenile kodwa zathi noba nisibona nje simanzi siphuma phakathi. Sangikhuluma ngezibe esilapha eMsinga kuthiwa kwesenkosi iziba sakhona akungenwa siyangena ke kodwa thina ngoba sithunywa umoya ehawiki kwanogazi. Siqala ukuya khona ngavuka ngathi mangilele sekusekuseni kwafa nje ubuthongo obuncane bathi lelelelele yafika lengilozi ngayibona siphuma phakathi sesimanzi kodwa manje ngingabonanga ukuthi singene kanjani. Ngathi mangivuka ngabatshene sasihamba nabo siyakhona ngathi singenile sibuya phakathi singenile ngibonile sesibuya sesihamba kodwa angibonanga singene kanjani. Impopho mayenhlanhla leyana lo msebenzi engiwusebenzayo wavuleka lapha. Ngathi mangibuya lapho kwangena abantu bangena ngobuningi babevele bengena kodwa bangena ngani ngobuningi. Ngingakaveli kuma YouTube mina ngingakaveli indawo abantu bengisebenza abantu abawu8 mina ngosuku ngibasemanzini. Ngingakaveli kuma YouTube. Ngahamba ngaya lapha ngafike ngabuya nenye inhlanhla. Ngabuya namanye amandla lapha. Inamandla leyampophoma. Sathi imasi yakhona savela ngalapha okumiwa khona abantu mabema abantu lapho savele sehlanga la ngakhona lapha nasangena ehlathini singayazi indlela. Sahamba almost 45 minutes or 50 minutes. Sihambe ehlathini nje singakafiki kuyimpopoma.
Sihambe ehlathini siduka siguqa ngamadolo sishunumuza nezinqa sihamba singayibona indlela. Sabona nje okuyindledlana ongena ehlathini sayitshena ukuthi ayikho. Sathi kodwa indlela siyoyithola phansi. Lapho siyoyithola khona indlela sahamba. Ngangiphethe umkhonto sihamba sishaya indlela ilokhuzana enhlala. Siyishaya ngalomkhonto. Wafika ugobile uthe. Sigawula ngawo ngoba woyinsini. Sigawula ngawo ihlahla sivula indlela siyakhona. Sakhuleka kwakathathu siguqa sikhuleka. Likhemezela izulu lishaya umbani, likhemezela lishaya umbani, liduma, lina. Livale sebemnyama liphinde lembule. Siphakathi ehlathini. Sayizawufika phansi sathi masifika nje zibeni umbani washaya kanye phakathi ezibeni. Washaka yi1 sabe sesifikile. Safika sama lapha ngaphandle. Kwakuthiwe ke asiyoyihlanza ngoba inabantu abaningi abafele khona. Safika ke kusanda ngena udokotela kuthiwa kungena udokotela eyiwisa eyiphosa isuka phezulu eyongena phansi. Wathi umfuzi yomlanda wafika wangabuye. Safika ngaleso sikhathi sathi masifika lapha safika sahlaba inkukhu. Safaka isiwasho. Sakhuleka sasho ukuthi sizohlanza imimoya ephila kule mpophoma. Ukuthi le mpophoma isebenze, isetshenziswe abantu. Sakhuleka sathela phakathi isiwasho. Masithela phakathi isiwasho, sakhuleka saqeda sangena. Masiqeda ukungena nje siphume. Laselisha izulu. Lasho. Ashaya kwaba umdumo wodwa. Sabe sesiphumile sabe sesiyahamba. Sawela sahamba ngoba sasuwelele ngaphesheya emadwaleni. Sawela sahamba. Masamba mangifika ngithi ngiyalala ngabona indoda enomsila. Ikhuphuka ngempophomo, ikhuphuka ngayo iyenza intambo, ikhuphuka kanje. Ikhuphuka kanje. Yaze yawufika phezulu. Yathi mayifika phezulu, ngathi nje ngilalele wathi umuntu alukho uhlobo lwesithunywa olungekho lapha. Kule mpophoma ngethuka ngaphaphama. Bathi mangibuza lo mama wasendlini ngimbuza ukuthi ubonana ngoba nawe uyaboniswa na. Wathi ngibona ibhokisi liphuma lapha. Lathi izwi nihlanzile lempophoma. Kodwa nikhohlwa into eyodwa ukunikela ngomhlabelo. Kumele niphathe inkukhu ni lapha. Nifike niyiphose phakathi. Nibuyele lapha. Nihlanzile yahlambuluka. Uthi wabona ibhokisi liphuma phakathi lehla ngomsila wesiziba. Lehla layo la ushona ezantsi uthi isiziba sathi masuka lapho saqhubuka amagweba amhlophe. Ngoba ngathi ukuthela ubisi phakathi. Sabe siqhubuka amagweba amhlophe sathi wasethiwa nihlanzile kwahlanzeka kodwa nikhohlwa into eyodwa ukwenza umnikelo. Animphakelanga kusho ingilozi yakhona. Yathi animphakelanga. Sathi masibuyela khona sabuyela saphatha inkukhu safike sayiphosa. Inkukhu nje ihamba kamnandi ishone nje phansi ithi. Ishone phansi ithi. Zishone phansi bese kuthiwa ke senivumelekile ukuthi ngingangena. Singene isikhali khona. Phakathi sifike sisebenze. Sesiyile ikhawu zaningi khona. Sesiyile ikhawu zaningi. Emzinyathi ke khona. Umzinyathi ke ngathi ngingena ku Facebook ngathi ngithi ngiyangena ku Facebook. Ngabona enye video ngiyazi nokuthi yayiposto ubani. Ngayibona emzinyathi ngayibona yehla kanjena impophoma yakho. Ngathi ngithi nje ngiyalala ngabona isihlahla engathi Christmas tree. Sivuka phakathi ezibeni kanjena sishanga amakhala onke othi ngolenkosazana. Wasethi umuntu ke nizongena. Kodwa hambani kanje, nihambe kanje, nize niyofika empophomeni. Ngabona ngatshena omunye umfowethu engihamba naye okuthi umuntu imali ngamtshena ngathi singenile laphana. Ithe ingilozi masingena yathi anenelisekile sondelani. Nangempela. Kwaba kanjalo sathi masibona lapha elokuzaneni ebonakalisweni. Siyibuka le mpophomo. Masiyibuke ibonakalisweni. Safika sithelwa amanzi kancane ethi mayidlala luluthu ngolenkosazana odlala esihlahleni esihlahla sikhipha amakhalazi sithi. Sikhipha amakhalazi sithi lesihlahla. Masikhipha amakhalazi siye kuso masifika lapha. Sifike sime phambi kwasiziba bese ngiyethuka ngiyaphaphama. Kanti sizohamba ngale ndlela ngamtshela ngathi ngibone isikhalakathela nje matshela isikhalakathela sehla senyuka sikhalakathela sayisafika kuyimpophomo nangempela senza kanjalo sathi masifika phambi kwesiziba kanje masifika phambi kwesiziba ngayibona
Bayibona lendlela besihamba ngayiphushini. Ngabe sihamba ngayo sahamba sathi sagudlisa iziba. Sayisawufika kuyimpopho. Sathi masifika ukhona okuyimpoponyana okuncane nje okwehla la. Pophomanyana nje okuncane okwehla. Safike sami idwaleni phezulu. Yashaya lempophoma yashaya. Hayi ngathi asiye phakathi. Sahamba saya phakathi. Kunedwala ke lapha. Idwala nje itshe eliyidwala lapha okushaya khona impopho. Wathi mayihlala impopho mishala phana safica iorange. Iorange lihlukaniswe ka12. Lingathi liyiflower liyimbali kanje. Orange lihleli lithe libheke phansi khona lapha phezulu kwedwala. Ngaguqa phambi kwalo. Mayijika ngabe umuntu imali ujikela kulo le orange leli. Walithatha walifaka phakathi. Malithatha nje lifaka phakathi. Kwasuka isishimshana somoya sathi ngabona ijazi lami lisuka liyaphezulu lithi. Libuya ngapha ngixake ukuthi ubani lo muntu osengibamba manje engibuyisa ngapha. Mangithi ngiyabuka umuntu imali ungapha kodwa manje akekho umuntu obamba leli jazi. Liyale. Impophoma yashaya uzungezane kanje. Impophoma yashaya yathi sakhuleka. Bathi umuntu ukhulekani sakhuleka. Siphansi kwayo. Sakhuleka. Bathi umuntu ukhulekani sakhuleka. Silalela lamandla ayo. Sithe masuka sibuyele endlini kwathiwa hayi impophoma yokulwa nezimpi leya. Impophoma yoni yokulwa nezimpi. Eyase Adamzile. Hey Adamzile. Sabona eminye imililo. Ngiqala ukuya khona. Kwaduma izulu ebusuku. Laduma izulu, maliduma izulu. Ashaya imvula ongayazi, lashaya imvula ongayazi. Lathi mazithi 12 yayiyeka imvula. Bathi mangiphuma phandle ngithi ngiyabuka. Inyanga iphume igcwele. Lenyanga le iphume igcwele. Kusebusika iphume igcwele lenyanga. Ithe yavela kwathi inkweba suka amafu kophela kwathi nya kwasa. Wathi geqe ngo12 ebusuku. Mangiphuma ngibuka phezulu. Isky sithe sicwebile inkanyezi zithe. Ngathi hayi mntimane la siya khona siyofike singene soyithola lempophoma. Ngingayazi. Hayi nangempela sahamba sisuke ngo3. Sahamba waze kwashaya u4. Sathi makushaya u4 sangena komunye umuzi sabuza ukuthi ikuphi impophoma la. Bathi senifikile nansi yalapha. Sahamba sayisawufika kuwo. Sithema sifika safica abantu behleli ngaphandle. Amabandla ayi3. Ngoba sathi masisiza kanje nasebesiyalelile. Sahlangana nomunye umama owaye ekade ofaka abantu khona. Ehamba nabantu bakhe. Mayefika lapha lo mama lo. Masihlangana naye siyambingelela wathi ayihambani ni lapha. Nifike ningene. Ayikho inkinga. Asho nje kanje. Ayisedlule thina sami. Siba u3 ngaleso sikhathi. Masifika lapha ngigqoka ijazi lamlengwe blue and black ingwe yakho. Ngigqoke lona ngiphethe amakhandlela amathathu, eliphephule, elipowder blue bese kuba yiliblue ngiphethe awu3. Ngwabambe kanje lamakhandlela. Kwaba khona umuntu owathi senifikile ngenani nisebenze. Masifica abantu bahleli ngaphandle. Kunabantu abakhona lapha phakathi manje. Bavela ngamakhanda kangaka. Laba abantu abafuna ukungena laba bala ngaphandle ibandla leli linomfundiswano nomunye ngale ngezansi. Mabe hleli laba bantu lapha ya. Sifika umfundisi uyacula uhlele eduze kwesiziba. Ngafika medlula nje kanje. Wasethi lo muntu okhulumayo wathi khanyisa ibani ukhuleke. Ngakhanyisa ibani ngakhuleka. Ngakhuleka. Wavele kwasuka umoya. Wasuka umoya weza kulezi ibani wayicima wathi lo muntu uyiphose phansi ngayiphosa phansi. Ngathi mangiyiphosa phansi wathi ngena sekuyisikhathi sokuthi ungene. Ngathi mangiqala nje ngithatha amagxathu ngena ngithi wathi awungeni ungakanikeli. Ngabe ngikhipha imali ekhikhini nganikele. Ngathi mangiyiphosa emqondweni wami kukhona ukuthi lapha phakathi esizibeni ngoba kunabantu engibaficile laphana ngababona laba bantu benqaba ukungena nje ngoba kukhona laba bantu lapha. Ekseni ngo4 ebusika kumnyama kuthethu asukuma laba bandla amabili akhanyisa amakhandlela bashaya igubhu. Ngabe ngingena phakathi ngakhuleka. Ngathi mangiphosa imali yami bayimukela laba bantu kwaphelela lemqondo noma ukuthi aya amaphara. Babe baqala abantu basondele ezibini manje bakhanyisa izibani. Abanye bakhanyisa ngamafoni bayashutha abanye. Ngabe ngingena phakathi. Afika ngakhuleka.
ngathi mangiqeda ukunikela ngathi ngiyawashaya amanzi kanje aphakama 80 wabaleka lo nomunye wangena esizibeni washona phansi esizibeni wasala lo wathi woza ngade wathi woza ngakhuleka ngathi kuyashona la wathi haya kushoni woza haya ngakhuleka ngathi kuyashona la wathi haya kushoni woza ngabe ngiya afika lapha lezi impopho mazinga nje izithu zincane nje opho ezincane isiziba nje sakhona zincane wena ngifika lapha wafuka wahlala phezulu kwetshe lo muntu mayihlala phezulu kwetshe lo muntu lo wathi gibelana leli tshe leli mawuthi uyamakulu liyagunquza lithi angazi ke noma lagunquza ngoba kuyogibela mina noma kwakwenze njani liyagunquza leli tshe lithi afika ahlale khona bese ngena ngaphansi komgede kunomgede ke lapha impopho miyashaka kanje kunomgede uyalipha afika ngena phansi ahlale phansi komgede lapha uhleli ahlale nje phansi komgede mayehleli lapho ngikhuleke ngiguqe kuleli tshe ngikhuleke alo muntu usuqedile bafaka abantu bakho zina abe ngiqedile ngabe ngibathatha ngibafaka bengithunje ngabafaka nje abafanga bakhulekela akekho umuntu ongenayo sekhala isigubhu kuphela ngaphandle bashaya igubhu abantu bangale Adams bashaya igubhu ukhala igubhu ukhanyiswa amakhandlela nga3 nga2 abanye bawabambile kanje sekuyakhanya iziba sithe ba siyakhanya sakhuleka sangena sathi masiqeda bajika nathi abantu sabe siphuma kwabe kusa uthi nkwe makusa ukuthi nkwe sabe sishintsha lapha ngaphandle abantu baqala bangena phakathi bangena laba bantu besibafice lapha sisababona asabona ngisho yedwa ngithemba ngithi lelelelelele uthonga emotweni siphuma wafika futhi lo muntu wathi hayi usabona okuncane wena usazobona okukhulu kukhulu usazokubona wena awukaboni lutho usabona okuncane kukhulu usazokubona sayihamba ke zonke impopoma lezi sihamba singena kunesinye ke futhi isiziba engibuya kuso esilapha ngakithi ethwasana enhlazatshe naso kuthiwa kwanobanjwa kuso kwangena ekhaya ekuthiwa undukembi elangena lapha nalangabuye thwale yahlupha lapha ngasibona ke kunendoda eminyama egqoka ijazi elimnyama ifaka abantu ngespeed bafaka beyale bafaka ngespeed abantu bafaka beyale yathi hamba uyobafaka lapha uzokhona ukusebenza kulesa sizini nakuso ngathi ngiza kwathiwa kithi niyofica inkosazana ihleli phezulu kwamanzi uma niya lapha niyofica inkosazana enzani ihleli phezulu kwamanzi ngempela saya ngo12 ebusuku siqala ukuya khona saya ngo12 ebusuku masifika lapha safe sakhanyisa izibane masikhanyisa izibane sakhuleka ngo12 sithe masifika masiqeda ukukhuleka wasuka inyoni zathi phu inyoni kunehlathi lapha eliwela elilengela lapha esizibeni zasuka inyoni zathi phu inyoni zakhona mayisuka lezi inyoni wasuka amankangana akhala ahamba ayiqeda ukuhamba nje lamankangana wathuleka isikhathi eside into engango 5 minutes eyathuleka yathi mayithuleka lento yasiyangena lento lapha emanzini khulukuthi into engangembuzi mayingena isithunzi sathi khulukuthi phakathi emanzini avuleka amanzi aphala mayivuleka amanzi saqhuma sabaleka sahlala emadwaleni sathatha amafoni sathi siyakhanyisa sibheka lento engena lapha sangayibona sangena ngeenyawo sangena safika kangaka sangena sacosha amatshe phansi sangena sabuyela nawo umuntu sithema sibuya ngo6 ekseni safika sangena safaka abantu sabakhulekela bangena saqala ke lapho sasebenza lesi siziba sasisebenzisa kanjani bangena abantu manje amanzi namanzi aneyithunywa zakhona impopoma iyahlunga imimoya iyageza isiziba siyakhuphula makuthiwa uyokhuphula imimoya uyikhuphula ezizibeni siyakwazi futhi ukwelapha imimoya ekuyimimoya ehamba nabalozi ehamba nomndawe ehamba nezithunywa ezinkulu zasemanzini umfula uyahlanza uhlanza ichitho uhlanza igadlo uhlanza inyama uhlanza zonke lezi zinto ngoba uyahamba umfula lezi zinto kufanele ukuthi uyihlambulule zihambe
umfula iphethu zikwazi ukuqhumisa izithunywa iphethu ngoba uyibona iphethuza nje iphethu ungahlanganisa amanzi esiphetha wempophoma wezulu noma wemvula uwahlanganise lamanzi lawo ukuthi wakheni uwakhe isiwasho sokuqhumisana izithunywa ulindile uqhuma uphalaze ngawo uyabona ziningi uma uzokhuphula izithunywa futhi emaxhaphosini uyawasebenzisa amanzi emaxhaphosi ethombonkala ukukhuphula uwahlanganise nawe siziba amanzi akho ziningi mani izithunywa zamanzi ziningi izithunywa zamanzi singabala sigcinephi ziningi bengisachaza nje ngeipophoma namandla azo namandla elokhuzana emimoya ephila empophomeni emanzini ulwandle ungahlanganisa mawufuna ukukhuphula futhi ungakhuphula ngamanzi olwandle amanzi esiphethu amanzi omthombo maningi wesiziba uwahlanganise lamanzi uhlanganise neimpepho ngokuhlukana kwazo uhlanganisa amanzi akhona neimpepho ugqume uphalaze iyakhuphuka imimoya iyaphakamisa ziyaphakamisa lawo manzi la hayi kuningi mani kuningi singabala sifike amen hayi ngiyacabanga kakhulu ujule kakhulu kule video ngamanzi ukubonisa nje ukuthi kuningi esingakwazi ngamanzi and wonke amanzi anezithunywa zawo njengoba anokhanya kwako okuhlukile okunye abanye abantu kucacile baneziphiwo ezamanzi thizeni indlela into nje balekile ukuthi abantu bazame ukuthola ukuthi amanzi ahambelana negazi labo nemimoya awaphi mkhulu siyabonga ujule kakhulu namhlanje mkhulu ngiyacabanga ukuthi lena ivideo izoba nomthelelo omuhle la ku social media mkhulu ngoba baningi abantu abacacisayo ngezinto zamanzi kodwa ngesikhathi uyazi izinto abazicacisayo zihlukile kodwa lana ujule kakhulu mkhulu ngiyacabanga ukuthi futhi ngifisa ukuthi ngathi le video ingafikelela ebantwini abaningi abazokwazi ukuthi bakwazi ukuhlukanisa inhlobo zamanzi sithemba futhi ukuthi abakubo bazokwazi ukuthi baphakamise ukuthi umuntu understand ukuthi njengoba ubakhanyisela abantu ukuthi baye kwawapha amanzi bazokwazi ukuthi bakhanyiseleke mhlawumbe omunye amanzi aseduze nakubo bekengazi sebeyazi manje mkhulu siyabonga ngabe mkhulu utholakala futhi eGoli utholakala eThekwini ngicela ucacise lapho and la inamba ofoneleka yona kuyo izovela lapha enzansi ngicela ucacisele ukuthi utholakala kuphi nini kanjani yebo amen siyatholakala eThekwini kwaMashu ngiyatholakala eGoli eSoweto ezona na seCape Town soon ngizobe ngitholakala khona ngoba kufanele ukuthi kulo June ngithi guludu ngakhona ngibe ngakhona abantu base Cape Town bazama ukuthi basondele kuyi20 lapho ngizobe ngithi guludu ngase Cape Town ngi22 ngizotholakala nje nasendaweni ezinye nakoMpumalanga ngiyohamba ngifike nako Eastern Cape ngiyohamba ngifike kodwa sisahlela izinto zakhona ukuthi sihambe sifike ziningi ke izindawo esifuneka kuzo kuyikuthi ke ngoba izimo zokuhlala kuba njalo kuba khona inkinga ngezimo zokuhlala kodwa ke akuhluphi lokho ngiyatholakala nje inamba nizoyibona khona la izovela lapha enizongithola kuyo ningifonele ningihlole ukuthi ngakuphi nizokwazi ukuthi nisondele sibone ukuthi sithintane aselaphi konke asazi futhi konke kodwa selapha lokhu umoya osiholela kukho siphinde futhi sikhulume lokhu umoya ositshena khona siyaxoxa nje sihlale phansi sikwazi ukubonela lapho nalapho ukuthi yini odinga ukuthi uyilungise sithule kakhulu ezithunyweni edlozini lamanzi thina nedlozi lamakhosi futhi siyakwazi ukuphakamisa siphinde sikumisele lona sithule kakhulu lapho nje siyawusebenzisa impande imithi siyayisebenzisa kodwa hayi imithi engcolileyo imithi ngoba inkamba lezi namagobongo la ahlanganiswa yona imithi manje ke siyayisebenzisa imithi siyawasebenzisa amanzi kakhulu ngoba usizwa sikhuluma ngawo amanzi siyawahamba strong amanzi namanje nje sisabheka emanzini amen kusile sompaka kwase